Ekor Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domiciled students of the state of Meghalaya. Jingïaseng Samla KGP Assembly Board on Mission Walk hakan rutrik unailar ajar pausan kaliyo ban Balang yaga seminar on mission haka Balang Presbyterian Kynshithem kabahap habok kemairang Presbyteri bad haka kanyo tuk unailar ajar pausan kaliyo ban Balang yaga Jingïaseng yalam habok kaniga Balang haka sengi utrai haka Jingïaseng bajpo bajila sam yaga kubor na katinu blay du pastor L.E. Jerwa balayo yaga Jingrai choir naga Balang Mudamaiwa Balang Shitrhem bad Balang Presbyterian laumay karba ka Jingïaseng ba shibaji minsngi la sam ka khubor nagaktin ublay do pastor PL Pakama ublakaran halo ka jingtre mission hakini gisngi haga Jingïaseng ba shibaji minsngi la Shitrhem ru ka Jingïaseng yalap dagi jingroi choir naga Balang Malki Balang Light Lingkod panaga Balang Presbyterian Kynshithem mission bedong Jesus Christ hawa wan sini over pray Balang ban tanim yo bat kabasa alam Bengin roh yang boleh, hanya cingir lu jauhi kebermani negasuni, bengin pendal buruk yang boleh, hanya cingir lu jauhi. Kita Samla ini kebetulan lagi ni Jingïaseng. Hatu ngidang roh yang boleh hanya cingir lu jauhi. Iin lagi di sengi lagi kembali di tradition belum apa dengan jauh Jingïaseng. Ni kenduk mau siang, ni pulih tak kubur. Ini lajan dawai ke state, hamar dawai ke state. Mentah dia pergi di han, kapati kamu persya, dia kena penggalan yang dia pasti dengan anti-conversion law. Dawai ke state, hamar dawai pat. Satu misalnya itu aku betul mission. Hanya kita challenge semua pi, bagi yang pun crowd, bagi yang pun klaim yang kita mission jom. Hanya tu saya katakan. Bau Jisu ulang tulai. Mission jengah jauh pergi kepada Samla. Bangin penim ni musik di Makoto. Bangin penim ni di Waipat. Bangin sedang ni. Kumbalong ni Samla Filipino. Kibat sakhi yo Jesus. Halo hidanan. Hari jingir yo joki. Kaburam jong utrai. Kaburam jong utrai. Gospel play and now try to trade them no shaki ben real baro Swabakut ganja gospel play bin na
Gisu la jun wan